I stigli smo na naše odredište. Ljudi, nisam vam se javila kad smo stigli jer smo odmah letili u more. Pošto nema ljudi, pa kada vam se malo javim, stigli smo u hotel. Za sad hotel izgleda brutalno. To je plaža, ovamo malo ljudi, pa vam ne smijemo uglavnom. Sve u svem predivno. Tu gore je hotel, plažica, laganica, večera nam je u 7. Uzeli smo all inclusive, znači da sad nikad nismo uzeli tako nešto. Rekao, ajde sad daj da se full odmorimo, tako da idemo da večeramo jer umremo od gladi. A jedan dan gledat ću vam stvarno da sve snimim jer hotel je famozan. Prijevoz smo isto danas koristili, shuttle bus, znači za 25 eura čovjek vas, 25 eura za 2 osobe, čovjek vas doveze doslovno ispred hotela, predobro. Tako da sve u svemu pričat ću vam sve detaljno. Ljudi, mi smo večer, ali sad smo uzeli neke koktele. Nisam vam stigla snimiti sve jer je havarija puno ljudi. Ali sam malo da vidite kako sad izgleda noć. Tu će biti neki program. Znači, predivno. Evo hotela kako izgleda. Pokažem što mi imamo u svom hotelu. Starbucks, čisto kako se, evo, laganica. Znači, dobro smo da pijemo, evo da kad nam otvoreno. Zelo smo hladna kaficu i idemo na plažu. Imamo ovaj predivni šlaf, topčina, iskreno, wow. Evo ljudi, ja sam uzela sa karamelom neki. Može za ovaj obični, vodice smo pokupili iz frižidera lagano. Jutro sam nam zauzela ležaljke i evo ga. Pogledajte vi ovu tigrastu boju mora. Znači, ljepota. Stvarno. Ljudi, sad ću vam malo pokušati snimiti kako ovo sve izgleda. Pokušat ću sve, vidjet ćemo da li ću uspjeti. Uglavnom, hotel je brutalan, gledajte sad. Uz to ću malo pričati, neću puno. Uglavnom, tu su svi hljebovi. Pardon, tu su pice. Doslovno ću ih peći. Predobro. Tu se piše tačno šta se nalazi. Ali fascinantno kako tu vidite ljude koji pravi. Ovo je neki kuzu softe, pasta sa grilama. Sosovi, bolognese, napoli. Ovo su čufte. Ovo sam ja uzela. Sve grilovano. Predobro. I tu ljudi znači pravi ribica ko voli. Curry sos i neki nageci. Pekarski. Riža. Hungarian gulaš. Izgleda baš dobar. Ovo je pire. Currywurst. Nije vrst nego curry sos sa piletinom. Uvijek neka musaka. Ne zbogam sa povrćem. Idemo dalje. Ovo je kuhano povrće. Ovo je riža. Isto neka kuhana, nemam pojma.
Ovo je kuhano meso, kuhana riba. Ko voli, jeli? Ja ne volim. Tu imate supice, žene vade pa da ne smijem, uglavnom tu ima limun. Začini, isto neki turski nešto. Ovo su pureći, jeli, rovnice koliko vidim. Punjena je paprika. Neki gulaš. Idem po redu pa ću nekako. Ovi su svi sosovi, slatki, kiseli, majoneza, limun sos, sve. Ovdje su tako ovi masline, sosovi, to ovdje su salate, obična, ova njihova je jako dobra, turska je tu. Pokušavam se da ne snimam ljude, da vidite, evo ga, svi sosovi, limun, mi uzmemo kolu, stavimo limuna. Znači, ne možete zamisliti što ovdje ne možete pojesti, a ovo je sada vrijeme ručka. Evo, kuhano, pečeno, evo i punjeni. Šta ti duša želi? Još ribe, neke male ribe, salame, sireva. Ovo je kao dječje. Tu chicken nuggets i tako te gluposti što djeca vole. Evo malo voća još da vam snimim. Idem na svoj najdraži dio, a to su slatkiši. Znači ovo je ručak, snimit ću vam još jednu noć večeru i doručak. Da vidite baš sve, evo je sutlja, hurmašice, baklava, kolači. Ovo ne izgleda neki smakom, ovo izgleda dobro. A prije ovoga smo imali ljudi, ubacit ću vam i to kao hamburger grill, tako se nešto je party zvao. I samo hamburgere tu možete uzeti pravi. Znači famozno je stvarno. Evo. A vamo, da vam ne snimam sokove i tu vodu što možete uzeti besplatno. Mislim, besplatno je sve. Alkohol, koktele, sve. Ja se šminkam. Ali pogledajte sa kakvim pogledom, idemo na večer pa kao da se šminkam, ne šminkam se za plavi. Znači, šta ti više treba, druže, šta? Ljudi, mi smo večerali, izašli smo malo van, pa samo da vam pokažem kako je more nemirno i lijepo. Evo ga, a more ko more, nemirno i plavo. Koliko je lijepo. Wow. Došli da gricnemo prije ručka, ja sam naručila voće, muž je naručila losos, pa ćemo pomalo. Koktel neki, malo pomoćna, isto koktel bez alkohola, to je Starbucks. Znači samo skenirate tu i ovdje piše broj stola i ljudi vam donesu. Doslovno smo čekali 2,5 minute, znači predobro, ovo smo tek danas otkrili. Tako da idemo da nešto malo gricnemo i onda ćemo na ručak. Evo ljudi, ovdje se nalazi Starbucks, da snimam ljudi. I tu ima i svakakve kolačiće. Ovi muffinci. Evo, uzmete što želite, malo da gricnete. Sutlja je predobro. Vočkice, sve se stvarno ima. Ja ću da idem po kukuruz. Evo, uzeli smo topčine, imamo da platim dosta.
došli smo, idemo do te famozne Kleopatre. Imamo tu i za rashlađivanje vodice, evo tu neki dječji. Idemo da vidimo šta je to tako lijepo. Ljudi, došli smo, gledajte, provide vode, koliko liječi snimati, ne snimam ljude, ali voda je predivna. Da smo krenuli za Alanju i bili smo na Kleopatra plaži, tako da smo sada vratili na žičaru da imamo pogled na more i jedna karta košta oko 10 eura. Ljudi, vidite pogleda. Kaže muž, nemoj mi fizike i penjanja, ali moramo, malo vrijedi. Au, koji pogled, koja mirnoća, ljudi. Evo ga, popeli smo koliko smo mogli. Tu se imaju stepence, a gore se ide do nekog dvorca ili šta već, ali ne da nam se. Ali ljudi, pogled na Alanju i more je famozan. Wow. Vidite, stalno idu i odlaze, tako da brzo ide, nije strašno. Ovdje piše da treba 8, ali ne ide 8 ljudi. Ovi. Evo nas u centru Alanje. Baš je lijepo, malo, ali sladak radiš. Dobro jutro, ljudi, iz Alanje posljednji put. Vraćamo se na aerodrom, idemo za Istanbul. Transfer je došao po nas. Ja sam, ljudi, katastrofa. Fasovala sam sunčanicu. Znači, ko preživi, priđat će. Uglavnom, osjećaji su pomiješani, ide se kući, ne ide se kući. Ali tako je kako je. Javljamo vam se poslije. Ljudi, napuštamo ovu toplu, pretoplu Alanju. Imamo let za Istanbul. I onda u Istanbulu imamo neka 2 sata i onda Istanbul, Minhen. Ja sam malo bolje, ajmo reći, nadam se da će nastaviti tako, ništa me ne čujete, ali nema veze, vidimo se poslije. Evo malo da vidite avionček.